Harian bon kenta bagi pulit kilabat ya ginoyalam ke Green Tech Foundation berkentup ya uba HB Nonglang Chairman, uba Ritri Lingdo General Secretary beruba Wan Lam Kupar Nong Sit Hasadar Police Station, nomor kejing ki jongki ban persya ya kejing IY ya kedolan nong Lompong Deng, ban sna ya Taj Omyam Resort and Spa, hakajan miet juga kendai trik yo yong arajar arpun riu la pelat no ya ki. Habakran sikilat pathai kubor uba HB Nonglang ulaong baka sarkar kan persyang ban pen kebum ban penting yaki hnrei kin yai beteng ya kajing yaki jongki hadu baka sarkar kan ai da kajing tho bala penduk pendam ya kate kajing temu. Uba HB Nonglang ulaong baula syem ya kerai marwai baka jing yaki syongsha thangan ga baklambu port kan beteng la kalong hamadan malki lani hamadan student. Nakaliang uba Ritri Lingdo ulaong bagi klampen ken ya kenu ke kendon an bat klei syong ban yaki kat kum ke kendon ke artikel kat kendai. Nalor kata ulaong baka jingale ke sarkar jela ke peni baka temu ban penlong ya ke sensyar don bor om syu kum ke sensyar pajba. Islam GTF 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 down 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 MDA down down MDA down down MDA down down MDA kenang penrehem ke jengele ke jongi nang ni kan sedang bat ini ai betai Mat persangkat bakila ru mat pendon kam se kita ki hom ki sipai pat ki bakila ya ka an tambah kimla pendon kam kulmar yang hakahok kinumla pendam yangi kasur ke jongi kenang jai sawajam nang ni sakbat pi lim da dei ke jing ai men sim ke jong pi ngam tharai men taru ngindang lait nang ni na po patok kin sat yangi hang tai men pensangap jar bai ten rei kadon kasur na sabar bapideye yang hitriang hang ni kum kiri urang ba kum kinong yalam bafar kane hi kadai ke jing ai men sim ke jong pi yangi pat ni ai khublai 6000 ngu pat ni kular ya pi tang kawai ba ngin scam bat ai ke jing kersan nang ye ai ke jing kersan yangi nang ni om don lat nganong ye pi bat kini ki berumo la da pikiran ye ka PIL au 2021 ka ying bishar badon burom hi kala sim somoto hi ya kani ka ke sapo omyam teh nadu 2019 nomor ki jingmi ki construction ki massive construction ki major construction ang tai kamdai shu ki bakai na kaliang ka ying bishar badon burom hat kopor kala sim hi ya kani ka kam hang tai po omyam bat om sha shu ya kino ngalda piken mau gila don ru ki demolition ki jing pen prai ki jing trei hang tai saudang hang tai hadin nang tu na kaliang ka yeng bishar badon burom kala ong ya ka state government mo bantau ya kita ki rule regulation ila tau hang tu ya kata ka megila water bodies guideline preservation and conservation 2023 kani kadai ka an ka guidelines ka badang long aktif la tau kenang na mentaban yada ya katai ka pungumyam baka sarkar hi ka ong laai ka jing maham nang ni syakmat banumi nu syu mano kino jing trai hasau dong ka pungumyam dalade te menta piwanra ya kita ki hespa hapdang jong pungumyam tekadai katakan ngin yaki sakai ngin yakran sakai ya unwar lada pikan mau ka bathamula lai tourism minister uang gumno yangi uang bangim ai ya daulenong hangtai hapo pungumyam kamdon ke jing pen kelamding kamdon kata ka jing ti khendau kamdon ki noise pollution ki nomora ki heavy machineries kum tatar ngingi lai hangtai menen giding gi bahai ang tulak khalam ki video ki don batnya mo ti ka RTI kala pen pau hang tu kala kadau syai ka CTE concern to establish na po ka Meghalaya State Pollution Control Board ba ya udaw lenong lumpong dang ontay ya kita ki luxury villa ki cafe ki resort ki restoran sakai kin nang eburi takadaw ang ipi menengisay kung bangisay ya ka scam ka bahe ba ka umyam private limited ko ki pajba nong suksnong kami mentatang kaway ka kerteng jong ka hotel wat menta sa kibadai jong kini ki giwai ya saudang jong upung umyam ang tay menta ki thau kumba sau santli ki private limited jong ka umyam private limited ka bashar khai bha kani ka scam hapo umyam menta kejingle rai ro kalong ba ka sarkar ka ong ba kani ke development nrei kejingle rai nya ka sarkar kani ka development nomor kani kamdai ka development kani ka misplaced development YXCL dui bane nabar umyam hotels private limited dui bane registered hey banabar bantrei ya kita ki kambar khoi dai mane banabar ka guarantee ayu ka sarkar ban ong ba ka ai kam ai jam ki samla jongi
hakini ki company la sha lisngi kajing tei so sekolah kalau ru pau snem katno kalis hakasisnem nagani pralak sisnem pi an riu pau riu ekar katno pin jabo pengumniam bat katno pau spa klor pin the pengumniam hatu kene ke model development model jong MDA government kene ke jong kajing le ran bat ni nang ni kene ke jing le amtang si ke penraham ngi bat nginum sange hadu pak sarkar kan scrap kene project apo lumpong dang Habire bakata te kakum kajing sutu kajongi bakajing ya lenti kadung kan kaklem dan hangno hanur kajing ya taku kajongi kakum ka demonstration ka bengi ong kabelong peaceful kakum kabela penne ya kerti sensar jongka rin dia berapa ni penon kam hok ya kata ka article 19 ka bengi ong ka freedom of speech and expression henrei da ka bagi le kum ni imat kelas dang tau menta bagi sedang seban penon kam bakla ban suppress lani ban misuse pat ya kata ka power ka baki kidon hajing si Sakim dai su panditin yangi namar ngi don tang laingut baki hakwan ra ru da kata ka force mene la ima tang na betal laingut ki briu ki dapan yang da kita ki phau hang te how to kamni ke bangin dambu jingkli ka article 19 ka constitution of India ka on freedom of speech ka guarantee kata kan mar kadai ka fundamental right ka jangi ni pendon kam hok si sai kata mene ka sngi hendrai imat kumbangi ong ya kan ka project ru don bakharwat chabi manore manu menne ka sngi ru ngisutu pendon bakharwat chabi manore manu man pen khen sendon ya ka article 19 jong ka constitution of India Untuk at ya piru kingat kawai balai kalejia mene kumtumo namar bangi sei madan ya kaskam jong pumnya di bentep ya katamo katu kalai spa kror pajba ubadon kam manyo ya ki RTI ya ki map ya ki agreement sawan badngi ha kacaka ka bapun satip ha ingin syong ngilapan kre pule hilade pai ki yang tu mene kimot banle kumne kuma POE kimot ban khniat hu DC jong karib hoy kajing khlam akor jong ni ki bro kimot ban khniat hu ngie u kini ki wiki officer ki baret la isnai sha bakat ya kan ka skam ka bahe menta phimut banyat hano rehno ban pakit pap hano rehno kadi ke ka bom la ban pedia tingi kumbangi la ong tang katahi dangi pat ya karukom le bor yangi bat umde tang mangiru ka Green Tech Foundation bon ki ki kenhon ki pelajumi panyakhi karukom pendan kam ya kita ka police force baki misuse imat kelas sedang ban poi syakata bakimut ban penlong ya ka state kejengi kum kata ka state of anarchy not anymore a state of democracy ngingi yang halor kanong rem bangi the greatest democracy in the world kabadon ya kata constitution kabasensar pajba henrei lada kidang nyoben bat lada kidang mut ban tap telup ya ka sur upajba to saperkhat hi mapi kinong song sanu kan poi kalawai kajongi kum kari bat kajat penreu Habatin, pej bahaki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya